Welcome to Moto Central! Ako po Roland Kanda, taga San Antonio. Bali po 39 years na ako po keng makanya na obra. Agkatanda kayo po munta king Moto Central, Lagundi, Mexico, Pampanga. I-service mi po ni bali wheel alignment, wheel balancing, change oil, karen pong brakes, karen po under chassis. Dapat po every 10 to 20 kilometers dapat po mati-check yung kaya katamong sakin para ma-maintain yung masalese na alayang maging problema kendalan. At saka kailangan po in-change oil dapat regular yun. Halos po ding brand ming gulong, dakal mo miyaliwara mo Yokohama, Boston, Westlake, Bridgestone, Black Lion. Ang paportang nung request na ng customer, nung nanumburi ng brand, nung atin kami nga kuwakit ang kaya kami supplier, ila pong BBM. Kaya gagamitan mi pong laro, apin po in shell. Kasi po in shell, balumi, yung pekamasanting laro, kaya katamo, kaya Pilipinas. Number 1 niya po yung laro. Anyapin po yung kami para sigurado yung kaya kayong sakin, gumamit tamo po shell. Delula po rin gagamitan mi, pero partang balancing. Atin kami pong high-speed balancer. Atin kami po ngening retang ATF dialysis at kay pong bayong equipment ngayon. Then pong equipment mi at lula pong kaya kaming 2-post lifter, adwalang 4-post lifter na with alignment, atin kaming adwala ring wheel balancer mi, adwa kay tire mounting, adwala rin kaya kaming repacer para kareng kaya katamong brakes rotor and brake drum. Garansyan mila po din gagawan mi. Basta po kami po kasi rengke kaming mekaniko makatrain lang po. Ela po biling palsuing obrada. Garansyan mi po kay kayo isa kenyo. Ing lugar mi po kini po king Jasa Avenue, Lagundi, Mexico, Pampanga. Open kami po 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. Agkatan ko la po ding reng aliwaming customer na subukan da kami nung nano po ing kay kaming kapasidad. Pero ali kami po mangako pero ibiyem ya po kay kayo sa kenyo na masalese ya. So kung may ka problema ya, gawan niya pong pasibayon nung ating kayo pong every